wathi ngoqamla umbhede ihamba naye upin coat mathu dalela uzo isikhithi emzini wakho wakulalwa mntana mamburumburu ayebe abesenzani isikhithi mntanami yakulalwa mamburumburu ayebe abedingani isikhithi mntanami yakulalwa mamburumburu ayebe abesenzani yabusenzani mamburumburu yabudingani isikhithi mntanami yakulalo mamburumburu ayebe abesenzani isikhithi mntanami yakulalo emzini mamburumburu ayebe abesenzani yabesenzani ayebe abedingani ayebe abesenzani ayebe abedingani nasi isike esayenzakalayo madoda buya wena mamburumburu wena mamburumburu wena mamburumburu wena mamburumburu wena mamburumburu wena mamburumburu indai wena mamburumburu wena mamburumburu wena mamburumburu wena mamburumburu indoda edlalela emzini oyindoda mayibulawe mayibulawe batu musiyedlula khona musiyedlula khona batu musiyedlula khona musiyedlula khona mamburumburu 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 awunomusiyengomeni sudlule mziniwa awunomusiyengomeni sudlule mziniwa mamburumburu 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 awunomusiyengomeni sudlule mziniwa awunomusiyemasimini sudlule mziniwa awunomusiyesotweni sudlule mziniwa mamburumburu 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 inzima indaba kamamburumburu madoda abantu bayazibuza ukuthi umuntu wahlabela ngomamburumburu kwenzenjani. Umamburumburu yindoda eyayidlalela emzini kaSitshadala. uSitshadala ngumfana obezisebenzela eGoli.
unkosikazi ekhaya nabantwana. Yeah. Bantu wayetheshela uMampurumpuru kungena ifoni kuya kubaZukulu. Bethi malume, uMampurumpuru udlalela emzini wakho. Ethi salalele lokhu kuya futhi njalo ifoni kuya kumamakhe. Ethi mntanami, uMampurumpuru udlala emzini wakho Sithandana. Manje uSithandana indoda eyayilunge kakhulu. Ababethi noma beyitshela into ezifana lalezi iyenza ngathi ayilandaba. Kanti usayenza amaplani ukuthi engayenza kanjani ukuze mbambe uMampurumpuru. Lalela uzwe ukuthi indaba yahamba kanjani. Wathi kungwelesihlanu kuTshanje u-12 emini uSithandana wathatha ifoni wafonela unkosikazi wakhe ekhaya. Wathi ntombi yami, uyazi namhlanje njengoba kuyi-Friday kunje yazi ngizwa ngikukhumbula lokungayenziwa ngazi ukuthi ngayenza kanjani. Kodwa-ke into sengiyicabangile ukuthi njengoba kungolesihlanu namhlanje ngigijime ngithathe le bhasi egijima kakhulu bathi uSwiss. Ngigijime ngisuke manje nje kusetshaya ubufobe bese ngisukile ngize ekhaya lapho kusasa sizolala sisonke. Awu la manje wayenza njalo uSithandana. Nawe uthe ephuma emsebenzini efike ethatha ibhegi yakhe nje encane endlini. Uthe mayenze kanjalo edobha ifoni efonela uSamafela phansi khona lekhaya eZimbabwe. Ethi kuSamafela yazi ngize ekhaya khona lapho manje kudala ngagcina unkosikazi wami. Into ngifuna ungenzele yona into enzima. Ngifuna imbiza yakho lengake ngayizikhulunywa ngabantu abathi yona uqamula umbheda. Akumikisele nje into zakhona zonke esibili ukuthi mangifika ngibamba umama lo ngimthiyeke langani. Awayenza kanjalo uSamafela wamikisa imbiza leyakhe. Nangu ngene ebhasini. Uthe maye ngene ebhasini khona lapha kuSwiss njengoba ejilo wathi uhamba uSwiss ibhasi egijima kakhulu. Into ababeyizwa kuphela ebhasini khona lapha wayethe ngahlala ehlabela ingoma yakhe. Lalela uzwe. Layina mjovo werijini usambe ngendaba kaMampurumpuru. Husi! Yenu yofela khona. Yenu yofela khona. Yenu yofela khona. Yenu yofela khona. Abantu bonke babheke emuva khona le ngoba wehlele eBlack City le. Bezibuza ukuthi umuntu lo waqala ingume nje wenze njani. Wazithulela sebona abantu bonke sebekhangelene emuva. Nango ayahambi ibhasi yakhona imanga. Yahamba ibhasi yakhona imanga vele. Ngaleso sikhathi kwazokungu-5 ntambama isibanga khona le Polokwane. Ehlala sale ihlabele futhi ingoma yakhe. Lalela uzwe. Uthe maye bone siyadlula lapha ePolokwane shayile futhi uSamafela ufuna ukuzwa show ukuthi uSamafela imbiza yakhe uyenzile ngoba wayebona ukuthi ibhasi yakho liyahamba. Yabona ukuthi ibhasi yahamba mpela ngafuni ukuthi kube nemistake ngembiza yakhe. AwuSamafela ethi konke lokho sokurayit khulileka wena. Mawufika nje koBulawayo lapha uthayela. Uzathi mawuzothatha ibhasi yakini lapha eGoba Zabuya uzongithola ngokindile bona lapha eRenking. Nazo usiyachaya u7 ibhasi sisebhoda khona phansi. Ibhasi yakhona yayihambi ngamanga uSwiss. Lalela uzwe. Yenu yofela khona. Yenu yofela khona. Yenu yofela khona. Yenu yofela khona. Waze kwathi lo muntu wayeseletheleni kwakhe umbuza wathi mfowethu konke ku-right. Wathi hayi ku-right ingoma enzayelayo manje. Wasembuza lo ukuthi kanti ingoma nale iphuma nini chawo ngubani nale ngoma. Wathi hayi into ezifikela nje ekhanda lami. Nampo behamba besiyaphuma ebhoda khona phela lokho ehamba efona. Etshela unkosikazi wakhe ukuthi sekuphi kazange efihle phela.
wayehambe lokhu emhlolo unkosikazi wakhe emtshela ukuthi sendleleni sesila awumfazi la ngale ekhaya lokhu elungiselela lokhu elungiselela abantu bavula bonke amehlo ebhasini uthando abantu bavula amehlo bonke ebhasini bazibuza ukuthi kanti lo muntu kwenzakalani ngayo lezo sikhathi ibhasi siyangena koBulawayo khona phana kwaso ku-12 siyatsha u1 vele sibona simphuzele kakhulu ibhasi nangu uyaqhubeka ngokhwelo lwalo kusiyatsha u2 yayisifikile ibhasi koBulawayo khona pha ithe ifika khona phana u-Swissi isifikile egaraji layo khona phana wajabula futhi nangu efonela unkosikazi wakhe emtshela ukuthi sengoBulawayo senza linda nje ukuthi kuse kuphela bese ngigijima ekuseni hayi ngicabanga ukuthi kusiyatsha u3 emini siyazisonke ntombiyana hayi jabula umfazi kakhulu vele ehle bambiqhude likhulu sibile lungiselelele isitshebo sakhona esifry ngendlela leni enye phezulu lalela uzwe alaphuma ilango ekhona phana koBulawayo usitshadana kuthe ma kusiyatsha u8 vele nguye wayeselindile ebhasini kwakunguye waqala ebhasini yegwaba zabuye bangena abantu ebhasini uthe ma esahleli khona lapha ebhasini esekhangelele ukuthi ibhasi siyagcwala nako kungumuntu okuthengisa erenkini badala umcilo wokuzibophela la ireza ukuthi abantu ebusuku umuthi wamagundana ahlala endlini engabhadali irenti wakhanya sethuka nango ethi oh shit ngikhohle ukuthenga laphana nango ebizwa kumuntu lokusondele kwendini laphana malini umuthi wamagundwana akwamphendula kupholile okufana kwathi idola madala wahle wathi cela 2 ngoba wayesecabangile ukuthi njengoba esekhaya laphana lembiza yakhe into engayenza ukuthi umamburumburu mayifika laphana emzini wakhe embambe yini wasecabanga ukuthi ngona athenge poison ukuthi mayifika esebenzisa le limbiza eyinathe ihafu ebese evuka yenza ngathi ukhohliwe emfazini hayi aqhubeka ibhasi libhekise phansi khona lecholo chomabhushini egwaba zabuya madoda yayisigcwele ngalezo sikhathi ibhasi nangu efonela umfazi ethi sondele estopini sengiseduzane awula manje basondela uthe ma isiyafika estopini safibe khona pha ethole ukuthi ukhona umfazi impela labazulu bake bamhlangabezile wabe kwamnandi kwabe njalo nambo bedozo sebesiye ekhaya khona pha wathi ma befika ekhaya akazange emothi isikhathi usitshadana uyelwana ecela amanzi okugeza masiyane ngoba vele wayekwazi ukuthi yena uhlosene awamnika umfazi amanzi wageza uthe ma eqeda ukugeza nje kazange futhi emothi isikhathi uyothi kwemfazini ngicela uqhubela ibhegi yami nazo umfazi la emqhubela mpela egijima ngoba wayesele ukuthi ufuna ukuphiwa imali ebona umuntu ekhipha kuyisigubhu kwakhe kwaphana i2 liter eyikutshuza eqeda lapha elinathi sechiyi half abafazi kuhlakanipha nango setshaya ismile ngoba wayesebonile ukuthi lento ngabe kuyini ongabazulu kwake kulokhu umlindile kuzitshela ukuthi umalume yabuya sogojisa umalume kazange agojisa wavela wabatshela ukuthi namhlanje vele ukhathele ngenye indlela ufuna ukuyaphumula umfazi laye ngokunjalo hawu ngoba kwazi ukudliwe nango la elandela uthe ma elandela khona ngale akazange alinde wathola ukuthi vele indoda imisa amadolo ayiyangidinga wayitshaya live okuzwayo sibili wayitshaya indisho umfana uthe ma usiyaphuma ilanga sebevalelisana laphana indoda sokumele ibuyele emsebenzini ngoba yayitshilo ukuthi izokwela ngelilodwa ungathi umfazi kaphatheki kahle kodwa wabe wacabanga ukuthi angithi ukhona umamburumburu ngoba le ndoda yathi ma isiphuma laphana ekuseni nanso yayenza athi ikhohliwe imbiza yathatha ipoison le ithengilero koBulawayo amagundwana wayithela yonke laphana embizeni yakhe wayenza ngathi uyikhohliwe waphuma wahamba umfazi uthe ma ijike estopini eqeda ukumgadisa ibhasi ma siyabona lesa isigubhu wathi ya mana mfonela umamburumburu usithatha ngichili tole mana mfonela umamburumburu fonela umamburumburu la uziyabe kucijile the ma ebuya laphana umfazi ethi thatha nasi into leyo nathi la wena thatha into leyo nathi kathi ngamadoda anjani ayazisi umamburumburu labo uthe kusizwa lokho wayipompa kuthe ma uthi uyipompa haya kuhlupha khona
isikhathi esincane yakusupa impela kwazi ukuthi sokumdinga uthi emakumdinga ukuthi kuyathi 1 minute umuntu wathula wazibuza umama lo ukuthi kanti wenze njani wazama ukuthi mebeyazenzisa wamnyikinya kathi umuntu wamakhundla kudala uqumile njengoba wayechilo nje usithatha nokuthi uzafela khona lamanje wafela khona yiko ngithi indoda ayisebenzisa izikhali madoda yena uyofela khona